Ovo je okolina Materca. Danas idemo prema Čegru, koji se nalazi na granici Materca i Kamenice. Evo, naišli smo na jednog čoveka koji može da nam objasni sve o Čegru. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Idemo do Čegra. Samo pratite ovaj put. To je napravljen specijalno da bi se došli do njega. To je najvažniji deo od Donjeg Materca i Kamenice. Evo, ovo je Čegar. Idemo sad tamo gore. Snimite i Da vidite spomenicu. evo da objasnimo. Objasnimo nešto o tome. Tu se Stevan Sinđel izborio protiv Turaka i pošto nije mogao da ih povedi, pucaju bure, baruše i sve eksplodiralo, umro i oni i svi. I napravljeno je ovo. Ovo dobro. Ovdje je sahranjen Stevan Sinđel. Ovo je to. Ovo su kolege. Sad idemo gore da pogledajte najlakši pogled. Toliko vrto gore srede i sve će da stoji. Evo, ovo je voda koja najlako vidi da mora u svetu. Nema šta ne može da izaći. Evo, dođite malo. Probajte. Voda iz dubine Čegra. Ovo ovdje je Novi Pol. Izvolite uđite. Ovo se skalu u seriji Skalo Gorija malo izvešća. Ajde, ekipo moja napustam krenem, dolazi nam idemo dalje. Konkurencija. Ajde. I to
bio čega. Sad nastavljamo naše putovanje dalje. Sada ulazimo u Kamenice, to je selo koje je dobilo ime po tome što su svi gađali kamenje. Pogledajte to. Ima ga mnogo. A to je jedna čudna vrština koju ljudi zovu prezir. Ide sporije nego kad ja stavim. Evo, ovo je sve kamen. Odavde počinje civilizacija Kamenica. Pa ajmo da je vidimo. Evo, kao što vidite, tu ima dosta biljke i povrće i voće koje se gaji iz kamena. Kuće nisu baš nešto opremljene, Uglavnom starinska, ali mi dobro. ali nešto to može. I evo, najzad smo u blizini Sečkovog vela. Pa ajmo, uskoro stižemo do njih. Vidite kako je priroda, sve zarasno i to, ali baš će imati. Vidite kako teče lepo voda. Pogledajte tu visinu stena. Ne biste Kamenju jer se nalazi blizu Kamenju. Evo jednih primjera, evo vidite. Tu ste gađali u Kamenici, kako je rastalo selo. Natpisa koje su postavljeni istorijski ljudi. Evo, ne vidite baš najbolje, ali nema veze. a vamo je zanimljiv deo. A ovo su scene koje gledaju opet. Amande! Ipak se ne treba upraviti. Jedva da se vrati. Kao što rekao, to je baš lepo. Ušlo se na treće, evo vidite. A ovdje je novi deo mnogo lepo, ali vi ne možete